Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ya ka video jong ka way na kijing ruwa jong ka film khasi ka batamai, ya ka balai kerteng ahar, layo ban pelat pai ba, ha ka arpway terik menta unailar, araja ka khandai. But ya ka ni ka video, ladab ban pelat ru ha ka YouTube. Ya ka ni ka music video ka balarwai ha ka ketien garo, la ai kerteng Dream, Nick Ju Man Gon, ha ka bala ak dau ba hilarious, karbi kheu, kumuting shop, la pelat ha ka ni ka sngi, ha ka jelang ka balalong ha Malki, dau MDC ka lai mukra Malki constituency, ba Fantin Joseph Lakadong. Ringkat kejiran lang u Superintendent of Police ka Anti-Infiltration Directorate Shillong u ba Sylvester Nong Tenger. Ringkat kejing sakhi lang kiting shop bat kipuran jong ka film ahor. Community purpose bang ikut ya hak ni jadi tolong bagi pelat ya artili kejing wajah film kata gawe ka kadi tang gawe di baka video kadi ka haka jerwai garo ba kadi haka scene dalam menang ke scene benikong ba yolisi gladan mulashna handai ke bangi da pelat official release ya ka jerwai haka film da ka ketin garo kejimo janga bawana ya lang da ka ketin garo haka ni film kalau ba kibi jadi video kum ka garo da hak ki part garo ki hak ka stage ju dan hak ni dan dalam hak ka megala film industry filmmaking te makir kin pet nama ka film jungi lu ka jimo janga di kita film kasi kan zambal kiono om chu ban pet tang ki khasi dan tian de ki garo ru wat kibi ki jadi video kin pet kan film kata dau ki dan hang ni na ka jadi video panjabir ki ba ni pali na ta bengli ki purna te kata ga di tu janga por ki jadi video dan hang ni ka stage jungi ki jala jungi kin pet lang lo film kasi bat kari kata ru ka we ka thok ngi bo khmat kin film ko nai bangin ai berbor ka quality ko bian ya kina ya ki pat ba ang pet kanang ba in ban kam shu ban ko ne ban ka pat ban ke pat ne ne ban jara ban kin film kasi ne dangi ngin i gunung sa ngin ai the best quality win snai film bat ki bre wi kin sa kin seperti itu kam jiki ban kesan ni amangi yung dikasi ngi dai ban so sarong madon lupini ki langban samla ki bakloi bapelkio ya kaktin kasi haki film bat haki wewe benta nama benta ngimong ba kumenchua ba film kasi menjulan bapet nganget ba benta kapti ki film kasi kimnong film kasi kumenchua kilaya la ban compare ba ki film Bollywood ru hukum acting hukum screen ki hukum edit everything kijing ruai bastanat kam dadam chu kata ka jingla punya pair shibun hawai dai ka film Bollywood ka film khasi jungi iso sarong shisha bangingai bakini kinangla ban kiu shushu bat khamtam ru director mo ba hila kidon kijing shoot ndai ta film khasi wat ta film Hollywood ru kijing shoot director ki actor kam don jing pair em kata ka dai natural dai ba kijingnya Shurut pemumala kumsi yang sistem kumsi team sami solution but sami ideas okay repair kata kadai gawe lada smooth baik kata karukumnya mut ngam tharai ba ka film no kalong ko job nai don baik apa don kenu ka benta don gajing hang tu bisa yo gajing job angit pa kani ka film ahon ya ka poster la ibun lupa ban baik kabaila ila la present jangan tu kasi pas sedang shooting nanti lari pun kata lagi pair sisa mengenget ba tim ni kajong di kahor bila dedicate bila di kapor but sometimes producer ya ka finance ru anget ba kadung sabai but kan kiu nang ni sakmat pinang la susu ban register akan ika profession pi namar ngan ong pi profession film industries kadai profession ba baro kia kwa lut ndai ndan banut ndan ba don takasap acting kadai gawe ka kam ba ba pihak don ni takasap mla ban chulit manu ban chu act dai klan ka talent klan ka sap ba ai blai ngilum trai bangin la ban mudul ban chu khot dan ban chu act ngatrai kam la ban long ndai kin hap jit ki badam sap ban phong hi ba blai yu lai ni kami congratulate Pak Hila Pak no Pak Tristam nam takni ka film ahor
kumbai yang ni MBC ni kau macam ngambil campaign di film kasih marpa kalau entah dalam root pada dalam polish Rai hadin pat ngau sampai bat hadin bala agi persahila dan kalau alus regular pay ke film kasih then kau ni ngai congratulate i pat ikakin jengi dekat ahor di kumjuro ngai play fantin MBC badan program jengi dan pak Kenneth si prashuka janga dan ki media friends ki tim jangka ahor pak kau ki barang ni dia hak jengin jengi midon pun kita hans midon katakan sepan study kita study ke sports ke footballs ke games but kita games midon katakan ke dancing ke singing but ke acting kare ke way ki talents ke ba sistem ba nomor la punsin la interview bikin ki last year dapat clear dan interview punsin kene BBC ABC but kini ki we ki channel one ada di blog ngal satu ba ka acting kade ka we ki you buat interview kalau kau ini ke pas tambah pengin keren pan face ke kamera di ni kong ai searching ai play ya i ba hila bat ka timo ba lembaga kita sistem ceki kilala pan face ta kijinge pan polish lede pan leba kini ka film di akin ke janmet ban play teki atlet jingwa di lesi kade ke sutrat yangi ban yasyo lesi hadin nebot ngin view ka YouTube lembaga teki jingwa ban play ta ka janmet kemudian ya siapa musik dari kawin ini bakapan ketik ya kami sim joni ya kami musik la dengan penengkam mila berkam kepun kilian kepastenat hayung ini lah kenu kapalan kakenpun we sing we play music okay then in the gym if you want to get pumped up you have to play music in the vehicles when you travel if you want to really enjoy yourself you play music and wherever you are when you are inside, when you are happy, we always play music. So music is one of the foundation of our life to make us happy or to make us sad. So nak tahu makan kejanmit, mari funi persahilan Amsterdam ngamla berkentai ban, hak beda dengan musik ngah ya kan musik. Dia namda penslan nomor kijingkren dengan MBC jengi lah almost lah cover all the topics. Di sajian ngai play ipa persahilan bat katim jengi banang kiu irat sebrang banang tristom yakni ka talent ka subs papida kumbang om ne ba don bun ki talents mereka akhir acting kadai kawin ki talents ke ba i stom ka jengi jengi